Mone ban patawin tula nan men kalokwet men jiangi tungol wow o kapeng pan kupure samatai kot poe ki sabul me kupuru seulap me kajen kai per to na rakson Pohnpei yu nan ken ko sabul mar lekent ko o kai ti kesempol kan karos nan jiak momotso o takan government silukan me patunan wain Pohnpei poe ki men kalokwet ban tokai ton wainu a ichungol sakaratan kaipani pan kupun mo salabalap sangoro na marken wainu wonki sanan ken en wainu legend nan ken ye wasai oliso kan karos na laim seriso kan karos waun bil kap toke lepen mar o langlang konot kan karos o wawet en bil kap to na se speaker en puinen ko kusinet kaisek en wainu unsek o ton wisonu karos sang luka patola lel tuori o pil patoyela pon sampai pi kan karos nan wainu met pang ya men kaloke wong ton wainu se pue ke meri se kono akni sapul men wainu ran en kataman sapul matai pausan en kusunet en wainu o wege kabal den lumum te ke salet me wain sampa pon kecil te patoyer lalle makara yanger kosantikan me to ke sapul men ran kesempal me ran en kasarawi iputian pausan en kusunet en wainu me iputian nan par ketua poli seklemau puede kasarawi wacha so te ban ka kuya puede uya pekosantikan me kosantier sang FSM national government Pohnpei state government o bil sapulmen waywat kosanti me pitata ebol ben lumum te kepil salet COVID-19 me Pohnpei wat yanger sampa pekon so payer kapal pe puede sapulmen way ran ke sembol wacha so te ban ka kuyawi aima kareta iban ulianti sapulmen way office the government way and we knew o pata sangoro isanan ken o ya sapul mara tapokallang ong tun way so no unsek kjailan ka kataman sapul matrail iputian tosan wat nan kupur ay akonang kjailan uya sapul matrail te atay tungol kapeng ong iray kala pako o iray ol koko me kawatar sapul men way so no tosan en kusunet wat nan par slisek limao patular Akonang kjailan kak sapulman ki o tsungolen kupena minit limau nan kupur po kjailan kak kataman iray kala pako ol koko me yang kawata pasan wat ap kata sanger te pacoto sanger nan yeyas te murwat ye me yang aki sangoro chani Moses sangoro manasayat kar sangoro Walter John nanken William David Chief Minister Tamian Primo songkopung labalap Yohanes Amor, the late President of the FSM, His Excellency Leo A. Falcom, the late Senator Ambrose T. Senda, the late Senator Joseph Moses, Delegate Santiago Chewab, Delegate Father Paulino Cantero, Delegate Manuel Amor, Delegate Simon Kilang, Delegate Anastasia Tosalwa, Delegate Ventura Andreas, Delegate Joaquim David, Delegate Miguel Marquez, Delegate Tino Tonre, Delegate Salvador David, Delegate Miguel Camacho, Delegate Coro Tonre, Delegate Antonio Primo o Delegate Heinrich Joaquim. Ye iray kalap ko o iray kan mesensaler pewe kan meket sanger te patro sanger nan yeyes te morwut. Konang melel en piluya sa pulmacay kapeng ong iray lakan me yang cowa taku bawasan wat au puya yeyas te memorte lil ranwat. Ye iray kan me yang aki Delegate nan kenen winu Ilan Joseph, Delegate Paul Cullen, Tenalay Mu, Delegate Adelino Lawrence, Tenosio, Delegate Ermas Latore, Nan Peinu, Delegate Miguel Tano o Delegate Henry Tonre. Imen Patrowan tola o pata sangro uisunan o piluya sa pulmara kapeng ong irail all ek wanaman o liyaman me pateng o sa labalap sangro uisunan o kachianger nan ko pasan kariyapak me chaptar ni Pohnpei riyakita isak walu o imsakla January isak silu riyakita isak tuwaw iray kan matrowa ko pasan kariyapak wat ye Honorary Delegate Sangro Pedro Moses, Honorary Delegate Isananken Ilan Joseph,
Delegate Atelino Lawrence, Delegate Miguel Tano, Delegate Esteban Primo, Delegate William Costiga, Delegate Mason Albert, Delegate Soro Diego Tonre, Delegate Nixon Tonre, Delegate Maria Tonre, Delegate Angel Norman, Delegate Kestirey Latorre, Delegate Albert Falcam, Delegate Petrus Bernardo, Delegate Olcher Anton, Delegate Santos Abraham, Delegate Adelman Joseph, Delegate Pimor Penias o Delegate Robino Primo. En kan cancel me kopasan kayo o karyapak pasan tun men kalau me pansan selpa. Kichail aramasakan en winu me kauno kot wasal pelapia kachkiyongar manaman en kakaun o apapali set nan wewe o sapakan. Sang ni kalangan wat kichail kawatar pasan en kusunat wat. Kichail kesempalki o waun ku pasan wat me ban uki o utsumata minimin salatak melele o normawan aramas karos en nan wenu. Kichai kapigiyang coach puegia gajan kupuragi sapul macai kan rakan kapai karos mewia koporoporpen normau o melele. Kichai peki ne wow kupuran kapai sang samacai coach. Kichai bil peki kupuran wow o minimi sang ren riatai ramasakan nan Pohnpei o likin Pohnpei. Pueki acai gajan kawatar pawasan kusunat watch Bapan sinsile o kolokola cai pung o mana-manakan. Kicai kalau kita menia cai kawatar pawasan en kusunut wat. Kicai uya sileben way wat sang met o pilpan ko kolaj. Kalangan en kubur karosye ngai sapul mamai latu Chief Minister Robino A. Primo.